Għall-investituri barranin, Malta bħala l-gżira fiċ-ċentru tal-Mediterran hija ċ-ċentru ta' dik imsejħa Greater Med li tfisser l-ekonomija taż-żona Mediterranja li taqa' 3 kontinenti. Pożizzjoni strateġika li f'għajnejn l-investituri tiswa mitqludeb. Malta rfet tieħu vantaġġ ta' dan u billi toffri riżorsi iktar professjonali qed tattira viżibilità tajba f'dan il-qasam. Eżempju ċar ta' dan huma Adrian Capital, kumpanija Ingliża d-investiment, li wara 6 snin tagħmel l-iktar summit importanti tagħha fir-Renju Unit għall-ewwel darba għażlet illi toħroġ minn pajjiżha u torganizza s-summit f'Malta. Summit fuq medda ta' jumejn li ġaf pajjiżna mijiet intraprendituri u investituri minn madwar l-Ewropa kollha biex jiddiskutu opportunitajiet investiment għad-deċenju li ġej. Amit Pow li huwa direttur maniġerjali u partner fil-kumpanija Ingliża stqar magħna għaliex għażlu lil pajjiżna. It's a great honor to have followed the entrepreneur in Malta. Why Malta? The Greater Med is the second largest GDP after America. Very few people understand the tremendous opportunity that the Greater Med provides, but in particular Malta, what a fantastic environment. It's a small country, very, very business friendly, and an ideal platform for companies to innovate and test pilot in the digital economy. That's why we're here in Malta. Għaru koll li qisu lil Malta bħala l-kapitali naturali tal-Mediterran. The professionalism in Malta is incredible, ranging from Prime Minister Muscat, who shared how business-friendly Malta is, through to all of the companies we work with, our team members. Malta, without a doubt, has the talent and the professionalism to lead in Europe. Andreas Gerdes li huwa intraprenditur barrani li jgħix Malta ilu snin jara potenzjal f'pajjiżna. Tant li hu konfidenti li Malta hija l-futur tas-settur tal-investiment u tal-intraprenditorija fl-Ewropa. Kif iħoss li l-avvanzi teknoloġiċi u ta' konnettività elbu kull sfida li pajjiżna seta' kellu minħabba ċokon. We have a place which is blessed with an amazing climate, with an English-speaking population, which is reasonably safe in my perspective, with an airport which works. So we have a couple of things which really work well for us. And what I believe, and this is a real important factor, is that we can talk. So what the Prime Minister said yesterday, yes, if you have an issue, call me and we can talk about it. As long as that works, we are extremely powerful because then we make the smallness of Malta the beauty of great projects. Gerdes li għandu bosta kuntatti internazzjonali tant li kien li tal-idea ta' rilokazzjoni tas-summit f'pajjiżna lil Julie Meyer, il-kap eżekuttiv ta' Adrian Capital, stqar li kull intraprenditur barrani li jiġi f'pajjiżna jara l-istess potenzjal għal Malta u jibqa' jiġi lura. Ikabbar il-kuntatti ma' gżiritna.